I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Serbian Games channel, evo ljudi, Wolfenstein se vratio, znači, evo vi ste mi tražili tu igricu da snimam, znači, došli smo do ovog dela gdje smo stali i hajde krenemo, znači, evo vidite taj deo, a vidite, to je kad se prošla ova dvojica, malo sam ranije počela veze, evo vidite. Sad moram da se koncentrišem. Baš. Moram pucam u ovo sa strane. Opa. Jebem u materu pičku. Moram pucam u ovo sa strane. Evo ga. I sad još ovo u sredini. Da je puko. Da je puko. Ne. Evo ga ljudi, ubili smo ovog robota. Sad će vam to da pukne. Evo ga. I dobijete ovo oružje. Ne to, ovo vi dobijete. To oružje radi ovako. Ispalite i odmah nestanete i kao. Dakle pucaj, aha. Sam ga. Jednu bombu, da im bacim. Opa. Ček vjetran idem dole na gore. Aha, evo dole sad. Dugo nisam igrao ovu igricu, vi ste mi tražili da skinem, da nastavim Wolfenstein, pa evo, stigli smo do ovog dela. Puši ga. Evo, komora. Opa. Da vidimo gdje, aha, kod ovog debila. Vidim šta će da kenja. Kako ser, samo nešto da vidim, ajde se završi. Ajde se završio. Još mora da kenja. Nećete slušam, jedi govno bre. Stojim na njemu. Dobro puši kurac previše. Aha, dobro, super. Dobro, ja se već otišao. Ajde si završio više, jebote. Sjetio se. Sad gore. Čekaj, aha, vamo, da. Ju šta bi. Evo ga. Da vidimo da je kosa, da ih sve pobijem. Sve to da očistimo. Svojim oružjem da očistimo ovog pedera, ovog puf posred fac, posred, ne ovako, posred čela. Vidimo da li ima nekog ovdje, nema nikog. Proliči crčak. Ovdje ih ima. Eto. Nema nikog ovdje. Evo dole treba. Sad ide Traveling Midtown West. Da vidimo da smo stigli. Opa.
Ček, gdje treba, pa gdje treba, aha, ovdje. Vidi konj. Vidi ovo gore, nisam izvalio nikad. Što stoji samo? Kako možda stoji? Vidi konj. Znači. Da je sad... Što samo neka vrata i evo. Ovo mi je najbolji deo. Gledaj sad. Na bodyguard, to, puf, na bodyguard. Sad malo širenje, malo vama to šalim se. Vali zinu. Uj, eto koliki je. Pičku materinu. Ajde bre, beži ti mali bre, šta će? Ujebote. A usin, al mu jebo mater. O, rata. Jednim udarcem ga patasirao dole u pičku materinu. Beži bre tamo bre, hoću prođi bre. Ono li malo više ga safta. Sad da vidimo koliko mi para, imamo 1400. Treba mi ovo, ali nemam para za to. Nož, evo može. To će mi poslužiti. Idemo kod ovog, šta mogu kupim? 900 mogu, ovo ću kupim. Eto. To sine, sad smo nabučeni. Šta je bre bilo, mrš bre. Super, aha. Evo ti kurac. Aj puši bre, neće se slušati. Što svi pričaju tom kristalu je ovdje? Što si lep ko moj kurac. Gdje sad, aha. Sam se negdje put negdje. Evo ga, ide sad. Nikakva akcija, ništa. Samo trčem vamo tamo. Opa, vide su njih. Što oni mene nisu ni vidjeli. Imam kurac od bombe. To. Sad ću te vratim ja malo. Opa. Nešto sam radio. Da su mu ruke. Otpala mu i noga jedna. Evo ti bre, mamu ti jebem u pičku. Našo ti mene. Aha, evo ga. Ajde, opet, aj jebite me tako. Evo. U mamu ti jebem u pičku. Opa, kako sam ga skinuo. Iz prve. Opa.
Puf. Što beže si se gleda. Opa, sa nožem. Kako sam ga izbao s nožem. S nožem. Kad treba nema bombi. Jebote, gde svi, ajde više jebote. Dakle rokaju jebelne mater. Dođem sad na balon. To. Šta ih je jat. Al prska. Ajde bre, puši kurac. Opa. To. Puku si. I ovako onako si puku. Opa, visi si. Eto. Evo, ubiše mi čoveka. Šta pade to? Samo pada nešto. Pa naravno da mora pada. Sam ga roknuo, sine. Ti pucaš. Ću mamu malo ti karam. Opa. Puf. Vatromet. Opa. Ne, vamo. Evo opet. F. Jebe mi ja mater u pičku. Opa, na farmi, jam. Beži previše bre. Tako rokaju. Evo ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da se video, pošto mi mnogo dana, tražili se samo Wolfensteina. Evo, uvijek se. Znači, tražili ste mi Wolfensteina, evo ja sam sad snimio. Nastavit ćemo u sljedećoj epizodi. Ja ću sad kliknem Escape, Yes, pa nastavljamo u sljedećoj epizodi. To bi bilo to, veliki pozdrav sve vas i poz.